Masih bersama Pondok Impian Pandan Wangi. Dusing sidemanangan Sengkek adi merawat di mata Kanya manis ne manying mengoda Ngaing karena belilih Tangan mahit adi ingat tak kala patang dadi piang adi sat manga maya-maya sanen duduk dewek belilih sembilan wae udah hati cengkek sayang beli dongolasin jadewek belilih nejani beli nada kasmaran kapining ragang adile tulungin jadewek belilih apang dusing beli ganti menyakit hati si bersama Pak Yana Swardika Ring Pondok Impian Pandan Wangi. Kado terani di dalam sana kain penginapan terus simpang Pondok Impian Pandan Wangi. Pokoknya asik sing si depanangan jengkek adi merawat di mata kanya manis ne manying mengoda ngai karena belilih silang wae dadi ingatan tak kala pedang dadi piang adi sat maka maya-maya adi dewe belilih sembilan wae udah adi cengkek sayang beli dongolasin jadewe belilih ejani beli nadang kasmaran kapining ragan adile tulungin jadewe belilih apang dusing beli ganti menyakit hati udah hati cengkek sayang beli dongolasin jadewe belilih nejani bali nada kasmaran kapiling ragan adile tulungin jadewe belilih apang dusing beli ganti menyakit hati matur suksemen sama sami sanewang didiang ibu kisah kena rahayu dari panjang sekali makin kita masih bersama Pak Yana Swardika Ring Pondok Impian Pandan Wangi saling terus kita penginapan terus selalu ring channel YouTube ya Pak Yana Swardika mana jempol saya tampilkan deskripsi di bawah dikirim kenal itu video ini mau kira ayo teman didiang salam enak salam hormat dan serang tsunami